Saznali smo nominovane za najprestižniju filmsku nagradu Oskar za filmove koji su objavljeni ili afirmisani u 2023. godini. Za najbolji film nominovani su ova ostvarenja: American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things i Zone of Interest. Najviše nominacija, čak 13, ima biografski film o Robertu Oppenheimeru, naučniku koji je stvorio atomsku bombu. 11 nominacija ima feministička fantazija Uboga stvorenja, Ubice cvjetnog mjeseca, reditelja Martina Scorsesea, zaradili su ukupno 10 nominacija. Razočarenje je Barbie, koja ima 8 nominacija, čija glavna glumica Margot Robbie nije ni nominovana u kategoriji glavne ženske uloge. Evo i ostalih nominovanih u drugim kategorijama.